Sinj se sprema za povijesni koncert. Thompson stiže na hipodrom dan prije obilježavanja Oluje. Zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima, pjevaće 150.000 posjetitelja. Iako do koncerta ima 3 tjedna, karte su planule te ih je već prodano 100.000. Spektakl je u najavi kao i novi repertoar pjesama. A hoće li Splićani pohrliti na koncert i kako komentiraju vječne polemike oko Thompsona, saznali smo. Ako ne bude gužve velike, otiću. Biće lipo, kao i u Zagrebu. Hoće li bi još možda lipše ili manje lipše? Hoće bliže ovdje, manje ćemo se umoriti nego gori, tako, bit će još lipše. Kako vi komentirate to da je dosta ljudi protiv Thompsona, dosta ih je za Thompson, najkomentiranija tema danas? To su nezgodne teme. To su teme, škakljive. Zašto ne za Thompsona biti? Pa ja sam bio s njima na terenu, sam ga ja viđao gori kad je bilo u početku rata. Thompson je naš čovjek, isto kao i ja, i vi, i on, svi, šta? Kakav je Thompson bio na terenu u ratu? Nisam bio, vidjeli smo se, duga kosa, bez jedan zub, šema takav bila, šta? Što se pričalo o njemu? Dobar, šta će? Ne treba tražiti greške u Thompsonu, jer ih nema. Ja sam siguran da će biti vrhunski i svi će doći. Jeste li već kupili kartu? Naravno. Dobro, i što vi kažete o tome što protiv Thompsona pričaju razni, dižu se fame? Vrane, soko leti visoko. Samo to. Mediji su uvijek bili u službi u privatnom vlasništvu i uvijek okreću narod protiv pravih stvari. Protiv tradicije, protiv vrijednosti. Očekujem domovinsku, domoljubnu atmosferu i da bude ekstra, kao što je bilo i u Zagrebu. Mislite li da će biti bolje nego u Zagrebu ili? Pa možda, neće možda biti bolje, bit će možda jednako, isto, savršeno, kao što je Igori bili, tako očekivamo. A što pričaju protiv Thompsona, gledajte, ti ljudi ne vole ovu državu i to je to, jednostavno kratko. Nju hoćete li ići na koncert? Hoću jer nisam bila u Zagrebu, bilo mi je daleko i već sam kartu kupila i jedva čekam. Mislim da cijeli kvart ide, oduševljeni smo, jedva čekamo. Kakva su očekivanja, što očekujete? Pa mislim da će biti super kao u Zagrebu, jedva čekam. Uzbuđenje već, odbrojavamo. Idem naravno. Kakva su vam očekivanja? Pa bit će, sigurno da će nadmašiti očekivanja budući da je, vidjeli smo u hipodromu napravio velik spektakl, tako da očekujem da će biti velik broj publike koja ga prati i podržava naravno, sigurno da će biti uživati ga gledati na pozornici. A što vi kažete na ove što ne vole Thompsona, što se bune protiv njega? Na to nemam komentara, iskreno. Vrlo rado možda i hoću, ali nisam još odlučio. Ako odete, kakva su vam očekivanja od koncerta? Isto kao i svaki prethodni, bit će super, ja ne sumnjam u to. Hoće li biti bolje nego na hipodromu ili? A to ipak teško, ipak je bilo 500 000 ljudi. Ne verujem, ali bit će sigurno dobra atmosfera. Kako vi komentirate razne govori protiv Thompsona, neki su za, neki su protiv njega, najkomentiraniji danas na svijetu je Thompson? A šta da vam kažem, sve je sam u svojim pismama objasnio. Svaki stih ima odgovor na neke njegove mrzitelje, i tako nazvati. Za neke su simbol domoljublja, a za neke izvor kontroverzi. No jedno je sigurno, Thompson i dalje izaziva snažne emocije, bilo pozitivne ili negativne. A Sinj će barem na jednu noć ponovo biti epicentar glazbe, politike i podjela. Bez incidenata. Emocije su bile snažne, poruke jasne, a publika nikad glasnija. Bilo je odlično, predrago mi je da sam otišla. Organizacija odlična, to je to. Atmosfera je bila prekrasna, zajedništvo, ljudi su pazili jedni na druge, nisam se osjećala ni u jednom momentu nesigurno. Svjetlosni efekti predobri, bend predobar, izbor pjesama odličan, balans između novih i starih odlično. Pa evo iskreno žalim što nisam bila na takvom velikom povijesnom događaju. Imala sam nekih privatnih razloga zbog čega nisam, ali pratila sam svaku minutu i sekundu, ježila sam se kući, čak sam i zaplakala i stvarno mi je drago što su se Hrvati spojili i što smo skupa i što smo doslovno rame uz rame i da pokažemo svima da je Hrvatska ujedinjena i da nam ne može niko ništa, a novine nek
nek pišu laži, ali mi znamo zasebno šta se dogodilo i drago mi je što su mladi bili tako složni što se nije dogodio niti jedan incident, tako da eto, svaka čast svima i pozdrav veliki Thompsonu na tome što napravio. Ispalo je top, super i žao mi je što nema više ovakvih događanja u kojem je bilo jako zajedništvo i vjera i domovina, što sve super, nema šta reći. Pa nisam bila u toku uopće da se kupuju karte, tako nisam veliki da puno ide na koncerte, pa nisam po to popratila. Sad kad vidim kako je lipo bilo, žao mi je što nisam išla. Ja sam oduševljena što je sve prošlo bez incidenata, toga sam se bojala. I eto, malo je, nije trebalo malo oni uzvici, ali sve u svemu, s obzirom na 500.000 ljudi, izvrsno. Jeste li vi bili? Nisam. Zašto? Predaleko mi je, a osim toga i godine, tako da bojala sam se malo baš radi te velike gužve. Mislim da je ispalo odlično, nisam bila, žao mi je što nisam, ali savršeno. I baš mi je drago da nije bilo nikakve svađe, ničega, sve savršeno prošlo, odlično. I svira upravo, odlično. Ajde. Bio je to koncert koji je odjeknuo daleko izvan granica Hrvatske. Cijela regija pratila je što se događa u Zagrebu, a susjedi imaju samo lijepe riječi. A dobro, s obzirom da dolazim iz Srbije, nemam problem sa tim. 21. vek je jedna kultura, jedan narod, druga kultura, drugi narod. Razumevanje između dva naroda mora da postoji. Mi smo bili jedna država. Poštovanje prema hrvatskom narodu, prema hrvatskoj nacionalnoj muzici, tako isto i prema srpskoj nacionalnoj muzici. Ono što želim da kažem, evo 7. 8. nedelja je kako sam ovde, da se fantastično osjećam, da sam naišao na neviđeno gostoprimstvo i ljubaznost ljudi. Nisam očekivao ovo, predrasudi su napravljeni između dva naroda, moram reći bez veze. Jer isti jezik govorimo, da kažem, iz istu SFRJ, to je jedna zemlja, jedna država bila. Tako da mislim, nisam očekivao ovo, prijatno sam iznenađen. Znači ne mogu da verujem, prosto na svakom koraku ljubaznost, ljudi su spremni da pomognu, ako mi treba neka institucija gde treba da se javim i tako dalje, naišao sam, zaista nemam reči i evo poziv svim ljudima u Srbiji da posete Dalmaciju, da posete Split, ništa lepše u ovoj Evropskoj uniji nema od Splita. Koncert je bio ok, mislim sasvim, mnogi su očekivali da će biti možda i nekih problema, meni je, njegova glazba je sasvim ok. Mislim to sve što pričaju nacionalistički i ja zaista ne, ja sam iz Bosne, ali ako je muzika ta koja treba da spaja ljude, koncert je sigurno definitivno iznad očekivanja. Toliko. Thompsonov koncert u Zagrebu ostaje zapisan kao jedan od najvećih događaja koje je svijet vidio. Thompson spektakl seli i na Sinjski, i to 4.8. točno dan prije Oluje. Domoljubnog heroja dočekat će tisuće i tisuće obožavatelja, a Sinj će gorjeti od ponosa. Što o tome misle Splićani i hoće li uz Thompsona slaviti Oluju, doznali smo na ulicama. A bi, zašto ne bi? Hoće li to biti glazbeni spektakl poput onog u Zagrebu, šta mislite? A neće biti ništa manje. To se samo, znamo šta je Sinjska krajina. A recite nam, je li to idealan pjevač za proslavu Oluje? Je. Naravno. Hoće to... Idem i u Zagreb, ali i u Sinj. Recite nam, hoće li to biti glazbeni spektakl poput onog u Zagrebu? Pa Thompson je Thompson, to di god da dođe, to će biti spektakl. A što mislite, je li on idealan za proslaviti Oluju, dan prije Oluje? Definitivno. Nema nitko bolji od njega. Da, obavezno. Ja inače pratim njegove koncerte gdje god i kad god, tako da svakako. Što mislite, hoće li to biti glazbeni spektakl poput ovog u Zagrebu? Ma hoće, vjerujem da hoće. Uvijek je bio, pa zašto ne bi bio i ovaj posljednji. Je li ovo baš idealan pjevač za proslavu Oluje? Da, svakako. Jedan jedini i originalni. Evo, to je od mene. Bili bi možda nekog drugog izabrali za taj dan proslaviti? Ne, ja bi baš isključivo njega. Drage volje, ali radim. Drage volje. Što mislite, hoće li to biti glazbeni spektakl poput onog u Zagrebu? Neće. Ipak je hipodrom, a Sinj je Sinj. Eto, toliko. A recite nam, je li Thompson idealan za proslaviti Oluju? Je. To je istina. To nema. I da dođe u Split,
to bi bilo spektakl. Nažalost ne, ali mi je jako drago da se održava. A hoće li to biti glazbeni spektakl poput onog u Zagrebu? Kakvo je vaše mišljenje? Mislim da će Zagreb biti puno veći, ali vjerujem da će i ovamo ljudi uživati. Je li Thompson idealan za proslavu Oluje? Mislim da da. Ne. Zašto? Pa još za sad ne, a možda i odem, zavisi od posla. A recite nam, je li mislite da je baš Thompson prikladan za proslavu Oluje 4.8.? Pa mislim da je Thompson prikladan za sve, pa tako i za proslavu Oluje. Bili vi nekog drugog možda izabrali? Ne, Thompson je baš za to, pravi. Pojam domoljublja, šta ja znam, i tih manifestacija, tih održavanja, ja bi njega uvijek zvao na te proslave, jel? Mislite da je on idealan za proslavu Oluje? Je.